Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Iphasika selifikile. Pasika rasika. Phasika seyifikile. Pasika rasika. Amhlophe bantu bevangeli. Makorokoto bani bevangeli. Igama lenkosi malibongwe. Siyabonga. Igama lenkosi malidunyiswe. Siyadumisa. Karitendwe zita la Jesu. Tinotenda. Karirumbidzwe brother. Tinorumbidza. Karipururudzirwe mama. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Yes. Yeah. Nansi Pasika. Yei Pasika. Ngupasika. Abaphilile bazaphiliswa liphasika lethu. Vanorwara vachapodzwa napasika rwedu. Ongahambiyo uzahamba ngoba uphasika ulapha. Asingafambi uchafamba nokuti pasika ari pano. Amhlophe. Makorokoto. Nezoni zizasindiswa ngephasika. Navatadzi vachaponeswa nepasika. Nabafuna ukungcweliswa bazangcweliswa ligazi lephasika. Nevanoda kucheneswa vachacheneswa neropa repasika. Nabafuna amandla kamoya wengcwele bazasizuza isithembiso sikababa. Nevanoda simba romoya mutsvene vachawana chipikirwa chomoya mutsvene. Uyayifuna imvuselelo. Unoda here rumutsiriro. Uyayifuna imvuselelo emoyeni. Unoda here rumutsiriro. Ikhona lapha ngephasika. Iripo panapa nepasika. Oh hallelujah. Amen. Phakamisa inhliziyo yakho. Simudza moyo wako. Ubhekise enkosini. Utarisire utaze kunashe. uJesu uzakugcwalisa ngokulungileyo. Jesu uchakuzadza nezvakarurama. Bandla likamlimu. Sangano raMwari. uThixo uzasisuthisa ngobumnandi bendlu yakhe. Mwari uchatigutsa nohunaku hwemuimba yake. Amen. Kholwa. Tenda. Khathesi kuyenzeka khona Iye lokho. zvinoitika izvozvo. Amhlophe. Makorokoto. Phasika iyaqala khathesi. Pasika inotanga iye zvino. Kusasa ekuseni 9 o'clock silapha enkonzweni. Mangwana nenguva dza9 o'clock tiri muno mushumiro. Hamba ubuya lomunye. Uya unouya nomumwe. Biza umakhelwane. Enda unodaidza muvakidzani wako. Biza umngane wakho. Enda unodaidza shamwari yako. uJehova usibizela iphasika lapha. Sezvo tadaidzirwa pasika pano. Inkosi mayilibusise. Ishe ngakuropafadze. Asihlale phansi sonke. Tigare pasi tose. Oh hallelujah. Amen. Sisendabeni emangalisayo. Tiri panyaya inoshamisa. Indaba kaJesu Kristu weNazaretha. Nyaya yaJesu Kristu weNazareta. uJesu lo Jesu uyu yindodana kaThixo ophilayo. imwanakomana waMwari mupenyu. Abantu mabathi amen. Vanhu ngavati amen. uJesu lo Jesu uyu nguyizolo ndiye zuro nanamhla nanhasi naphakade. nokusingaperi. Kapheli Haperi, kaguquki hashanduki. akwenza izolo Zvakaita nezuro yakwenza khathesi. unozviita iye zvino. Khonapha Ipo pano panapa. Glory to God. Amen. Khangela Tarira. isimo sona lesi Shimiro icho chichi. nomoya wona lo uzwayo endlini yegama lekaJehova. Nomweya iwoyu wauri kunzwa iye zvino. ibukhona bukaJesu khona la. Upo hwaJesu ipo panapa. Amen. Amen. Abathobekileyo ngenhliziyo. Vanyoro nomo pamoyo. Abathobekileyo ngenhliziyo Vanyoro pamoyo. bayadibana nenkosi namhla ntambama. Vachasangana nashe nhasi manheru. Siqala lapha kuMateyu 26. Tinotanga pana Mateo 26. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Amen.
Kwathi uJesu verse 1. Amen. Kwathi uJesu seqedile wonke lamazwi wathi kubafundi bakhe, niyazi ukuba emva kwezinsuku ezimbili kwaba khona iPhasika, Amen. indodana yomuntu iyakunikelwa ukuze ibethelwe. Amen. Jesu wakati apedza mashoko iwaya ose akati kuvadzidzi vake, munoziva kuti kana mazuva maviri apfuura Paseka inosvika, mwanakomana womunhu uchaiswa kuvatongi kuti aroverwe pamuchinjikwa. Uyabethelelwani kanti? Unorovererweiko? Wenzeni? Waitei? Ule sono bani? Une chivi kunyi? Ule cala bani? Une mhosva yei? Lokhu phela ongena ejele ngole cala. Munhu anopinda mujeri ndio une mhosva. Obethelwayo ngole cala phela madoda. Unoroverwawo kana iye une mhosvawo. Kodwa akuzwe lapha. Asimbonzwa mashoko aya. Lapha. Apa. Kugcwaliseka icebo likaThixo lapha kade. Kuri kuzadziswa zano raMwari wokusingaperi. uThixo walithanda izwe kangaka. Mwari wakada nyika nokudaro. Wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa. Akapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga. Kuba bonke abakholwa uye. Kuti vose vanotenda kwaari Bangabhubhi. bareke kufa. Babe nokuphila okuphakade. Asi bave noupenyu husingaperi. Abantu bona kuThixo Vanhu vakatadza kuna Mwari. bawa emseni kaMlimi. Vakawa munyasha dzaMwari. Umlimi wabaxotsha ensimini Mwari akavadzinga mumunda. bebabili Vari vaviri bazalana vakaberekana. banda Vakawanda. bagcwalisa umhlaba Vakazadza nyika. kodwa Asi beyizoni vari vatadzi. kodwa Asi belahlekile vakarasika. beyizitha zikaMlimi Vari vavengi vaMwari. umdali wabo Musiki wavo. bengumabona bulawo Vari uyawo kuti akaonekwa ngaapurawe. angavela athutshe phambi kaMlimi esefile so Akangokaruka asvika pamberi paMwari asvika. uMlimi uyambulala Mwari unomuuraya. ngokumphosela eHades Okumukandira mugena. angavela kuphela so Akangoonekera che. enjalo nezono zakhe Akangodaro nezvivi zvake. sokumele afe Anofanirwa kufa. ukufa lokhu Kufa uku. yeyiwe Iwe. umuntu Munhu. ongazalwanga kwaphezulu Asina kuberekwa kutsva. ongazalwanga kutsha Asina kuberekwa kutsva. ngumabona bulawe Ndanoti akaonekwa ngaurawe. ngeke ayibonakala phambi kaThixo lezono zakhe Haangambonoonekwi pamberi paMwari nezvivi zvake. akala ndawo kumlimi Hana nzvimbo kuna Mwari. kavunyelwe ebukhosini bukaMlimi Hatenderwi muushe. ngiqinisile Ndinorevesa. ngiqinisile Zviro kwazvo. ngithi kini Ndinoti kwamuri. uma umuntu Kana munhu. engazalwanga kwaphezulu Asingaberekwi kutsva. angeke ungene umbuso kaMlimi Haangaoni ushe bwaMwari. ngiqinisile Zviro kwazvo. ngithi kini Ndinoti kwamuri. uma umuntu Kana munhu. engazalwa kutsha Asingaberekwi kutsva. angeke ubone umbuso kaMlimi Haangaboni ushe bwaMwari. manje Zvino. ukuze abantu Kuti vanhu babone ubuso bukaMlimi vaone uso hwaMwari. bangene embusweni kaJehova Vapinde muushe hwaJesu. sokumele bahlengwe Vanofanira kudzikinurwa. amacala baphele Mhosva dzavo dzipere. bahlawule amacala abo Mhosva dzavo dziripwe. kodwa Asi akula ndoda hakuna murume enemali yokuhlenga umphefumulo wayo ane mari yokudzikinura mweya wake. akula billionaire Hakuna bilionea engahlenga umphefumulo womuntu angadzikinura upenyu hwomunhu. akula mfazi Hakuna mukadzi ongathengisa izinto angatengesa zvinhu. amawezi akhe noma kweluka yamadhoyili Zvose zvaanoruka zvemadhoiri. abuthanisa imali engaka so Aunganidze mari yakadai so. ahlenga umphefumulo womntanakhe Adzikinure mweya wemwana wake. akula president Hakuna president. akula king Hakuna king. akula prime minister Hakuna prime minister. akula queen Hakuna kana queen. ongahlenga isizwe sakhe Angadzikinura nyika yake kana vanhu vake. ye-economic wealth Nepfuma yenyika yakhe yeka. akwenzeki Hazviitiki. inye kuphela Inzira imwe chete. imbadalo yomphefumulo Muripo mumwe chete. ligazi likaJesu weNazaretha Iropa raJesu weNazareta. haleluya Glory to God. ukuze-ke lichithwe Kuti zviparadzwe. ukuze lichithwe Kuti riparadzwe. sokufuneka ukuthi uJesu abethelwe Zvochifanirwa kuti Jesu aroverwe. heyi wena Hey,
kulesimanga la pane shamiswa namhla ethempelini khona nasi mtemberi muno umnikazi walomsebenzi lo muridzi webasa iri ukhona phakathi kwethu la aripo pakati pedu esikhuluma ngaye lo watiri kutaura naye uyu uJesu lo Jesu uyu ukhona lapha nabam aripo panapa glory to God amen igama lenkosi malibongwe siyabonga umhlengi mudzikinuri uwabethelelwa abantu akarovererwa vanhu izwani mahlabe Zulu idzwai vanhu vekwedu ukhona lapha ethempelini la. aripo panapa mutemberi muno haleluya amen nxa sikhumbula iphasika kana tichirangarira paseka liyenzeka rinoitika mana ngutshela usamile kanje mina ndikuudza chakamira nxa iphasika ikhunjulwa kana paseka ichirangarirwa ngumhlolo ishura khonoko kuthiwa kuyakhunjulwa ichocho chinonzi chinorangarirwa kuyaphila chinorarama amen ibirthday yakho wena birthday yako iwe nxa siyikhumbula kana wakuirangarira awuzalwa haiberekwi awuzalwa wena hauberekwi ngoba wazalwa nokuti wakaberekwa kodwa uJesu asi Jesu nxa sikhumbula iphasika so kana tichirangarira paseka uyasebenza ntambama khona la anoshanda manheru ano glory to God inkosi mayilibusise lonke ishe kakuropafadzwa imi ose elikholwa amazwi okuphila la munotenda mashoko oupenyu aya amen uyabona ukuthi unoona kuti wena olezono iye wonozvino akusancedi ukuthi uphume lazo la hazvichabatsiri kuti ubude nazvo muno sokumele zihlanzwe nguJesu khathesi khona zvochifanira kuti zvishambidzwe najesu yezvino izvi awula sizathu sokuphuma lazo hauna chikonzero chokubuda nezvivi zvako ngoba iphasika nxa likhunjulwa nokuti kana paseka richirangarirwa liyaphila ibenyu yes it comes to life rinouya kuupenyu chaiko ibenyu amen amen igazi likaJesu ropa rajesu namhla ntambama lapho nasi manheru ano lichachachacha idzwa riri kubuda Hallelujah. liyageleza glory to riri God kuyerera haleluya yes amen iza kunikelwa indodana kaThixo achapirwa mwanakomana ukuze waMwari kuti ibethelwe aroverwe pamuchinjikwa uyasizwa isizathu sakhona unonzwa chikonzero chacho sihlale phansi siqhubeke tigare pasi tipfuurire mberi khona abapristi abakhulu nababali amen namalungu abantu babuthane esigodlweni sompristi omkhulu okuthiwa nguKhayifa zvino vaprista vakuru navakuru vavanhu vakaungana kuruvazhe romuprista mukuru wainzi Caiaphas baceba icebo lokuba bambambe uJesu ngobuqili bambulale vakarangana kuti vabate jesu namano vagomuuraya uyayizwa indaba unoinzwa nyaya bamceba ngamaqili vanorangana nemano bafuna ukumbamba ngobuqili vanoda kumubata nemano ngenxa yani nemhaka iyi qalaqala phela vana mhosaka abazelwe kutsha kumele bathi amen besizwa indaba vakaberekwa kutsva vanofanira kuti amen vachinzwa mashoko aya uJesu qala jesu haana mhosva kodwa nampa abantu bafuna ukumbamba ngobuqili vanoda kumubata nemano kepha bathi kungabe emhlanganweni funa kube khona ukuxokozela ebantwini asi vakati kurege kuitwa pamutambo kuti kurege kuva nebope pakati pevanhu ngokuphela umuntu owenza isono buyacatsha munhu anoita chivi unovanda khathesi khona iye zvino panapa kunezono ezihlezi lapha kune zvivi vatadzi vagere panapa ezilezono ezingaziwa yindoda yakhe vane zvivi zvisingazikamwi nomurume wake azaziwa ngumfazi wakhe hazvizikamwi nomukadzi wako azaziwa ngabazali bakhe hazvizikamwi nevana azaziwa ngabantu abakho hazvizikamwi nevana vako ulo moya wakhona lawo unomuya wacho iwoyo kodwa khangela asitarisi icebo lakho liyaziwa khanga zano rako riri kuzikanwa panapa this was a private conversation uyu wakanga uri mutauro wakajeka a private conversation wakavanda kwakungumhlangano okwakuthiwa kungena kuphela abafuneka kiwo
paingopinda chete vaitsvakika kuti vanopinda imomo chete vanozikana. Khangela umlimi kan. Asi chitarisa Mwari zvino, God has made it public. Mwari ndokubva azviisa pachena Ukuthi bafuna ukubamba uJesu ngani? Ngobuqili. kuti vanoda kubata Jesu nei namano. Lawo izono zakho zibonakele. Newe zvivi zvako zvaonekwa, So kumele uziyekele brother. unofanira kuzviregedza. So kumele uphenduke khathesi so. Unofanira kutotendeuka iye zvino. Yeah. Hongu Silande khonokho. tavinga izvozvo Ngoba othethelelayo ukhona lapha nokuti phakathi. anokanganwira aripo panapa. Verse 6. Amen. uJesu esebhethani endlini kaSimoni lePeru kweza kuye umfazi enomfuma wamafutha anenani elikhulu wathela ekhanda lakhe esehleze ekudleni. Zvino Jesu wakati ari paBhetania mumba maSimoni wamaperembudzi, mumwe mukadzi akauya kwaari ane chinhu chearabhasteri chaiva nechizoro chomutengo mukuru, akachidururira pamusoro wake agere pakudya. Abafundi bakhe bebona lokhu batsumuka bathi yikuchitha lokhu ngani na? Asi vadzidzi vake vachizviona vakafa neshungu, vakati kuparadza kwakadaro kwaitirwe iko. Khangela abantu bangenela indaba engasiyo yabo. Tarisa vanhu vanopindira nyaya isiri yavo. Uyabona inhliziyo yomubi Unoona moyo wemunhu wakaipa ngenela indaba engasiyo yakhe. anopindira nyaya isiri yake. Lithi iBhayibheli komunye umbhalo Bhaibheri rinoti kuno rumwe rugwaro, kwathi omunye kubafundi lapha mumwe kwavadzidzi apa, igama lakhe uJudas Iscariot. zita rake ndiJudhasi Iskarioti. Yena lo wayezamnikela uJesu. Iyeyi waizomutengesa Jesu. Nguye wakhulumayo ukuthi indaba kanti uchithwa amafutha la ngasithengisile amafutha zazuza imali sanika abahluphekayo. Ndiye akataura mashoko aya okuti indawo kuchiparadzwa so zvinhu zvakakosha kudai dai zvatengeswa tapa varombo mari. Lithi iBhayibheli kuJohane Bhaibheri rinoti kuna Johani, wakwenza lokhu wakazviita izvi, wakhuluma kanje akataura seizvizvi, hatshi ngoba wayezwela abampofu. kwete kuti wakanga achinzwira varombo. Umbhalo uthi Rugwaro runoti watsho ngoba eyisela. wakataura mashoko aya nokuti aive mbavha. Nguye wephatha isikhwama Ndiye waive mubati wehomwe. hamba loJesu kodwa lisela. Uyabona? Achifamba naJesu asiri mbavha. Unoona? Baso Chenjera. wafa uJuda umoya wakhe awufanga. Anga ari Juda but mweya wake hauna kufa, akafa iye. Umoya obusela akawufanga. Mweya wobuvha hauna kufa. Idimoni lobusela kalihambanga. Dimoni robuvha harina kuenda. Baso Chenjera. kuba lenhliziyo elengele emalini so. Kuva nemoyo unoremberera pamari so. Ukuthanda imali kuyimpande yesono. Kuda mari mudzi wechitema. Imali kayila problem. Mari haina dambudziko. Kodwa ukuyithanda Asi kuida kule problem. kune dambudziko. Nanga umuntu Hoyu munhu. isela leli Mbavha iyi elihamba loJesu. rofamba naJesu. Verse 10. Kepha uJesu wathi kubo, nimkhathazelani umfazi na lokhu usebenzile umsebenzi omuhle kimina? Ninabampofu ngesikhathi sonke, kodwa aninami ngesikhathi sonke. Asi Jesu achizinzwa akati kwavari, munotambudzikireiko mukadzi uyu nokuti wandiitira basa rakanaka, nokuti varombo munavo nguva dzose asi ini hamuneni nguva dzose. Lokhu uthelile lawa amafutha emzimbeni wami ukwenzelwe ukwemphelwa kwami. Amen. Nokuti zvaakadira chizoro ichi pamuviri wangu wakazviitira kuvigwa kwangu. Ngiqinisile ngithi kini ezweni lonke lapho leli vangeli liza kushunyayelwa khona kuza kushunyayelwa nalokhu akwenzileyo lomfazi. Amen. Kube isikhumbuzo ngaye. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kwose kuchazonoparidzirwa evhangeri iyi panyika dzose, izvi zvichaitwa naye, izvi zvakaitwa naye zvicharebwavo vamurangarire nazvo. Isenzo somfazi lo Chiito chomukadzi uyu, uthi uJesu Jesu unoti
lapho kuzachunyayelwa khona ivangeli kuchazoparidzwa ivhangeri sizachunyayelwa laso naicho chiitiko ichi chaita chichaparidzwavo khonokho akwenzile ukugcoba inyawo zami ngamafutha zvaakaita zvokuzodza makumbo ake nemafuta amhlophe bantu bevangeli makorokoto vanhu vevhangeri ujesu wathi jesu wakati ezweni lonke panyika dzose lapho leli vangeli leli zachunyayelwa khona kuza kuchunyayelwa nalokho akwenzileyo kwose kuchazondoparidzirwa vhangeri iyi panyika dzose. stress the word iyi ndopanda stress awo Amen. okuzachunyayelwa leli vangeli stress the word iyi kuchazoparidzwa ivhangeri iyi. uzwile khona lapho Amen. yena ujesu uchumayelani Ivhangeri. abantu kabaliyazi ibhayibhili lapho ujesu uchumayelani Ivhangeri liphi leli lela elimngenise endlini kaSimoni leli iyi yampinza muimba yasimoni. Amen. lona leli vangeli elimngenise endlini kabani Iyi vhangeri yampinza muimba yani yaSimoni yasimoni. nxa lelo vangeli leli Iro ivhangeri selichunyayela ezweni lonke kana rakuparidzwa munyika dzose uzabona ukuthi yilo likaJesu uchavona kuti ndiro rajesu ngokuchunyayela kwendaba yomfazi lo nokuparidzwa kwenyaya yomukadzi uyu. uyakuzwa khona Unozvinzwa here izvi? uzalazi ukuthi ya Uchaziva kuti yes nanti lachunyayelwa nguJesu nanti ndiro rivhangeri rakaparidzwa najesu ngokushunyayela kwendaba yomfazi lo nokurebwa kwechiito chomukadzi uyu ngokushunyayela kokuthelwa kwamafutha enyaweni zikaJesu kokudirwa kwemafuta mutsoka dzajesu. manje madoda abazalwane Zvino varume hama ake libonge uThixo nami ngatitendei Mwari navo. nanti ivangeli nanti Heri vhangeri heri. Amen. ivangeli yilo leli Vhangeri ndirori ngoba namhlanje ntambama nokuti nhasi manheru. haleluya Glory to God. sichumayela indaba yomfazi wathela amafutha enyaweni zikaJesu Tiri kuparidza nhau yomukadzi Amen. wakadira mafuta mutsoka dzajesu. mfundisi wothi amen Mufundisi ti amen. hlabeleli wothi amen Muimbi ti amen. ivangeli yileli madoda Vhangeri leli ndirori varume elashunyayela inkosi uJesu weNazaretha rakaparidzwa nasho jesu. Glory to God. alibana kungayisilo Dai risiriro ngakayichunyayelwa la dai risingaparidzwi pana ngakayikhulunywa lindaba dai isingataurwi pano nyaya iyi. kodwa ngiyabonga Sitinotenda for the last 5 minutes pa5 minutes sikhuluma ngendaba yalomfazi lo kutaura nenyaya yomukadzi uyu. yiproof yona leyo Iyoyo chiratidzo isiboniso bazalwane chiratidzo vadikani sikuleli ivangeli lombuso tiri kathi muvhangeri iyoyo ushebwa Mwari elachunyayelwa inkosi uJesu rakaparidzwa nashe jesu. silikhumbuza iphasika Tinokurangaridzai pasika. inkosi mayilibusise Shenga vakuropafadze. verse 14 Verse 14. khona wesuka omunye kwabayishumi uJudas Iscariot waya kuba priest abakhulu Zvino mumwe wavane 12 wainzi Judas Iscariot wakaenda kuvaprista vakuru wathi niyakungiphani ngimnikele kini na bammisela izinhlamvu zemali ezingama30 akati muchandipeiko kana ndikamuisa kwamuri. Vakamuyerera masirivheri ana 30. ngutshelile Ndakuudza ukuthi kuthanda imali kuda mari kuyisono chivi. ukuthanda imali Kuda mari kuyisono chivi. ngokuthanda imali Nokuda mari abantu bayahula vanhu vanohura amadoda nabafazi vakadzi nevarume. abanye bakhetha ukulala lezinja Vanhu besenzela ukubhadalwa Vamwe vanosarudza kurara nembwa vachida kubhadharwa. yikuthandani Kuda chini mari. abanye bachaya abantu endleleni Vanorova vanhu munzira. babahlalela ngemphini yamakhuba Babagaya. lemphini yamahloka leyamapiki bebachaya bafunani bathandani imali Vamwe vanogara mumigwagwa nomupinyi yemapadza nematemo vachida kurova vanhu mumugwagwa umu. Vanoda kuvaroverei? Vanodei? Mari. mzalwane
mdikani, susa imali enhlizweni yakho, visa moyo pamoyo pako, mari pamoyo pako, susa visa kuyona liphasika, iyo ipasika, kuyona le iphasika. mupasika yini, Wathi Jesu, ithi Jesu, susa imali enhlizweni yami. visa mari mumoyo mangu, Imali ingahlali enhlizweni yakho, mari isagara mumoyo mako, ayihlale ebank, ngayigare kubank, i-right khonale. iri right iko, Ngiyakutshela, ndilokuthi, ungayithanda, ukaida, uyathengisa ivangeli so. unothengesa evangeliso, Ungaqali, Usambotanga ungaqali, usambotanga chito ichi, thatha iqiniso tora shokwani, ukuthi kuleli phasika leli kuti papasika rini, uJesu ayithanyele yonke iphume enhlizweni yakho. Jesu atsvaire yose ibude mukati mako, Inkosi mayilibusise. ishe ngakuropafadzei, Nxa likhuluma ilizwi likamlimi kana shoko ramari richitaura, ungathi amen, ukati amen, kuyenzeka khona lokho. rinoitika izvozvo. Judas Iscariot Judas Iscariot bamnika imali, vakamupa mari, isiliva ezingu-30, vakamupa masirivheri ane makumi matatu, wajabula wathokoza. akafara achisa, Uphume bengamboni, akabuda vasingamuoni, wayemhlanganweni lowana. akaenda kumusangano uyo, Uwaze njani umuntu lo? aziva sei munhu, Anjaboni, andinoona ule linki lomhlaba. panokwazisana chishanu nenyika, Ule connection lo diabolos. pane panobatana nenyika nadiaboros, Ukwaze njani azviziva sei ukuthi bahlangene? kuti vasangana, Ukwaze njani azviziva sei ukuthi bafuna uJesu? kuti vanoda Jesu. Anjaboni, Unoona, uyabona inhliziyo unoona moyo elomhlaba phakathi. unonyika mukati, Mzalwane, mudikani, ungabi le receiver kaSathane. usava nereceiver yasatani, Uzwile mkhonzi, wazvinzwa here iwe mushumiri, ungazalwa kutsha, ukaberekwa kutsva, dlulela phambili, pfuurira mberi, ungcweliswe, ucheneswe, usitshunwe impande yesono, udzurwe mudzi Glory to wechivi, amen, ungcweliswe inhliziyo, ucheneswe pamoyo, uhlanzwe inhliziyo, unatswe moyo, kukhitshwe into kubviswe chinhu engabamba ama-waves kaSathane. chingabata amawaves asatani. Yekela ngisebenzisa ibala elijwayelekileyo insuku lezi. Vashandise vara rakajairika mazuva ano, Nxa ungcweliswa kana uchicheneswa kuyakhitshwa into, kunobviswa chinhu, impande yesono kunobviswa mudzi wechivi ebamba inetwork kaSathane. chinobata network yasatani. Yes, Yes, ungazalwa kutsha, ukaberekwa kutsva, qhubeka phambili, pfurukira mberi, phitsheka futhi. shingairira, Kukhona into emangalisayo phambili kune lapha. chinhu chinoshamisa pamberi apo, Ukungcweliswa kwenhliziyo, kucheneswa kwomoyo, kusitshuna umhlaba. kunodzurwa nyika, Hallelujah. amen, Ukuthanda umhlaba kuyasuswa emphefumulweni. kuda nyika kunobviswa mumoyo, Ukuthanda izwe lezinto ezisezweni kuyasuka kuphele kuda nyika nezvinhu zviri munyika kunobviswa kupere, ngesinyathelo sokungcweliswa inhliziyo. nechinano chokucheneswa kwomoyo. 30 silver Masirivheri makumi matatu nangu seyiphethe, oyo aibata usesize enkonzweni akuya kushumiro, ele secret yakoSathane. ane secret yekwadhiabhoro satani. Umuntu lo mubi, Munhu uyu wakaipa, mubi ka-1, wakaipa ka 1, ungena emhlanganweni wabangcwele, anopinda musangano wevatsvene, ahlale le nkosi ethebulini, ogara nashe patafura, yele le property kadiabolos iye ane esikhwameni. property yadhiabhorosi. Hey, ungambona emubi nxa umuzwa so. Oh, ungamuona akaipa kana uchimunzwa so, Kodwa lawe nxa usidla izono ngensitha, asi newe kana uchidya zvivi nechihwande, uyafana lo Judas. hlobo sami. wakafanana najudhasi. Inkosi mayikubusise ntambama. Ishe ngakuropafadze Buya manero ako, lezono zakho lapha ziyathethelelwa nguJesu uye weNazaretha. nezvivi zvako nhasi panapa zvinokanganwirwa. Phasika liyakhulula. Paseka inosunungura.
verse 16, khona wasuka wafuna ithuba lokuba mnikele. Zvino kubva ipapo akatsvaka nguva yakafanira yokumuyisa kwavari nayo. Khangela umzalwane, selomsebenzi omubi, Wona muzvarwa ave nebasa rakashata, selomsebenzi ave nebasa wokudinga ithuba lokunikela inkosi. rokutsvaka mukana wokupira kwavari, kupira Ishe. Nxa bephakathi kwabantu uJesu echumayela, Kana ari mukati mevanhu Jesu achiparidza, yena akakhangela inchumayelo, iye hatarisi maridzo, akakhangela bantu laba, hatarisi vanhu ava, yena ulamenya amehlo wadinga iye ane maso ari kutsvaka, abangambamba uJesu. vanongabata Jesu, Uyabakhangela anovatarisa athi ati anyikinye ikhanda ati mana. aiwa mire Umzalwane, muzvarwa lo ngomunye wabayishumi nambili, mumwe wavane 12 kodwa khangela ukuthi ulani, asi tarisa kuti unei, chana amehlo so ari kutsinya ziso kudai, lamatsotsi azobamba uJesu, achitsinyira matsotsi kuti azobata Jesu. banikana amathipu. Vanopanana matipi, iBhayibheli lithi bakhuluma ngamehlo. bhaibheri roti vachitaura nameso. Umzalwane Muzvarwa iye othanda umhlaba, anoda nyika, umzalwane muzvarwa uyu onomhlaba ezihlizweni, ane nyika mumoyo, umbaxa mbili, ane mpandi miviri, unenhliziyo ezimbili, ane moyo miviri, inhliziyo yakhe iyaguquguquka, moyo wake unoshandushanduka, inkonzo uyayifuna, shumiro anoida, umhlaba uyawufuna. nyika anoida, Khathesi uphumile waya khona, iye zvino abuda aendako, unemali esikhwameni, ane mari muhomwe, kodwa sebuye enkonzweni. akuya kushumiro. Verse 17, Amen. ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo, abafundi beza kuJesu bathi kuye, uthanda ukuba sikulungiselephi kudliwe iPhaseka na? Nezuva rokutanga rezvingwa zvisina mbiriso, vadzidzi vakauya kuna Jesu vakati, munoda kuti tikugadzirirei ipiko pamungajira Paseka? Wathi kambani niye emzini kumuntu othile nithi kuye, umfundisi uthi isikhathi sami siseduze, ngiyakwenza iPhasika kuwe mina nabafundi bami. Akati, endai muguta kuna Nyakuti muti kwaari, zvanzi nomudzidzisi, nguva yangu yava pedyo, ndichadya Paseka paimba yako navadzidzi vangu. Lalela mazwi enkosi. Teerera mashoko aShe. uJesu kakhulumi ngePhaseka kuphela, Jesu haasi kutaura nePaseka chete, kodwa ukhuluma ngesikhathi ari kutaura sakhe. zvakare nenguva yake. Likubambile bazalwane, Mazvibata vadikani, uthi yena anotiye, umuntu othile lowo unoti munhu uyu, nxa lifika kuye kana mchisvika kwaari, lithi lina, mutini, inkosi ithi Ishe unoti, isikhathi sami nguva yangu yava pedyo, siseduze. yava pedyo. Uyamuzwa ukuthi uyakwazi ukuthi kulesikhathi esiseduze, Unoziva, anoziva kuti une nguva yava pedyo, isikhathi sokubethelwa kwakhe. nguva yokuroverwa kwake. Glory to God. Amen. Isikhathi sokufeza lokho akulanda emhlabeni. Nguva yokuti abuditse icho chaakavinga panyika. Wasesithi Akachiti, ngiyakwenza iPhasika kuwe mina nabafundi bami. akachiti, ndichadya Paseka paimba yako navadzidzi vangu. Sekuhlwile wacambalala nabayishumi nambili. Vadzidzi vakaita, Verse 19, yebo Verse mzalwane. 19. Abafundi benza njengokuba yala kukaJesu balungisa iPhasika. Sekuhlwile wacambalala nabayishumi nambili. amen. Vadzidzi vakaita pavakarayirwa napo naJesu, vakagadzira Paseka. Ava madekwane vakagara pakudya navadzidzi vane 12. Abafundi kabashotanga, notice that. Vadzidzi havana kushota, cherechedza izvi. Yezwa ukuthi bakwanile. Unoona kuti vakakwana. Liyakwazi ukuthi bangaka benkosi. Unoziva kuti vadzidzi vashe vangani? Ibandla lingangiphendula bangaki? Vangani sangano? Bangu-12 kunjalo. 12 ndizozvo. Nampa Hava. lo Juda ukhona. NaJudha aripo. Imali sesikhwameni. Mari iri muhomwe.
yokuthengisa yonalo ahlangene laye lapha. yokutengesa iyeyu wakagara naye. Yes. Ukuthanda imali kuda mari kuyisono. chivi. Khangela. Tarira. Uhleze ethebulini Agere patafura. ule 30 coins lapha. Akabata ma 30 coins ari muhomo. Naye Naye ubalelwa kwabayishumi-2. ari kuverengerwa kuvadzidzi vane 12 Bazalwane, vadikani. liyalazi ibale lichaza umuntu onje Munoziva vara rinodudzira munhu wakadai uyu. ngelokuthi ungumkhohlisi angithi Rinotaura pachena kuti munyengeri. nangumkhohlisi Hoyu munyengeri ubalwa kanye labangcwele. uri kuverengwa pamwe chete navatsvene. Besadla 21 wathi Amen. ngiqinisile ngithi kini omunye kini ukuya kunginikela. Verse 21. Vakati vachidya akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe wenyu chandipandukira. Badabuka kakhulu baqala kube yilo ukuthi yimina Nkosi na. Zvino vakava neshungu kwazvo, vakatanga mumwe nomumwe kutaura kwaari achiti, Ishe, ndini here? Waphendula wathi ofaka isandla esitsheni kanye nami nguyena oya kunginikela. Akapindura akati, waisa ruvoko neni mundiro, ndiye uchandipandukira. Lembala indodana yomuntu iyaya njengokulotshiweyo ngayo, kodwa nakho kulo muntu indodana yomuntu enikelwa uye. Ngakukuhle kulo muntu uma engazalwanga. Mwanakomana womunhu uchaenda hake sezvo zvakanyorwa pamusoro pake, asi une nhamo uyo mwanakomana womunhu waanopandukirwa naye. Zvaiva nani kumunhu uyu kana asina kuberekwa. Abafundi bedabuka Vadzidzi vachitsemuka moyo, bebuza Nkosi yimina na. vachibatwa neshungu vachibvunza, ndini here Ishe? I'm sure Ndino chokwadi chokuti ukuthi uJuda laye wabuza kuti naJudha akabvunzavo. kodwa sibonga lokho Asi tinotenda ichi, Inkosi yazi inhliziyo, Ishe unoziva moyo, uhlola inhliziyo, anonzwera moyo, wazi izizindlo zomuntu. unonzwera mindangariro dzomunhu. Glory to God. Amen. Namhla ntambama Nasi manheru usobala wena kuJehova. uri pachena iwe pamberi paJehovha. Ilizwi lona leli Iro rishokwe likwazi likuqeda. rinokuziva richikupedza. Verse 25. Amen. Waphendula uJuda wamnikelayo wathi yimina Rabbi na. Wathi kuye uchilo wena. Zvino Judas uyo wakamupandukira akapindura akati, Rabhi, ndini here? Akati kwaari, ndizvo zvawataura. Yeah. Amazwi la Mashoko aya, uchilo wena. ndizvo zvawataura. Bekumele amethuse bazalwane. Bekumele amethuse Aifanira kuvhundutswa uyu Juda we. uJuda. Bekumele ayithuke Waifanira kuvhunduka athi Juda. ngibonakele Ati andaonekwa. kodwa kho indoda Asikwo murume uyu. kubi ukomisa inhliziyo. Zvakaipa kuomesa moyo. Uzwile sihlobo sami, Wazvinzwa hama yangu? ungabi intamo lukhuni phambi Usava kukaThixo. nomutsipa mukukutu pamberi paMwari. Uma ilizwi likaThixo Kana shoko raMwari likukhanyisa, richikuvhenekera, thobeka, zvinilipise, phenduka, tendeuka, vuma, vuma, uzafumana umusa kuJehova. uchawana nyasha kuna Jehovha. Besadla 26. uJesu wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wanika abafundi bakhe wathi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Vakati vodya,
Jesu akatora chingwa akachiropafadza akachimedura ndokupa vadzidzi vake achiti kwavari, torai mudye, ichi ndiwo muviri wangu. Wathabatha nesitsha wabonga wawanika wathi, phuzani nonke kuso, lokho kuyigazi lami lesivumelwano esitsha eliphalazelwa abaningi kube yikuthethelela izono. Akatora mukombe, Amen. akavonga, akavapa achiti, inwai mose pauri, Yeah. nokuti ichi iropa rangu resungano itsva rakadururirwa vazhinji kuti vakanganwirwe zivi. Bandla likamlimo, Sangano raMwari, bengicela inhliziyo yenu ke ikhangele lapha. ndokumbira moyo yenyu itarise pano. Look at this moment in time. Imbotarisa imukana wenguva iyi. Into le Chinhu ichi ekhulunywa lapha, chiri kutaurwa panapa. lesi senzo Ichi chiito ichi asikho esesi-2. hapana chechipiri. Amazwi la, Mashoko aya, glory to God, amen, ayamangalisa. anoshamisa. Hallelujah. Glory to God. Isenzo lesi, Chiito ichi igama lenkosi malibongwe, zita rashengariteni siyamangalisa. chinoshamisa. Glory to God. Senzeka eJerusalem endlini ephezulu, Chiri kuitika muJerusarema kuimba yepamusoro. kungathi kuphelela ku-one room, Zviri kuita sezvinoperera muimba imwe chete iyoyo, one room. kodwa Asi, amen, glory to God, i-effect, chito chacho amandla alamazwi, chinoitwa nesimba riri mashoko aya, isenzo lesi chiitiko chacho ngesomhlaba wonke ndechenyika yose labangakazalwa. nevasati vaberekwa. Nansi isenzo, nansi Echi isenzo lesi. chiito ichi. Hallelujah. Amen. Kwathi kukhulunywa lamazwi isihlobo, Kwakati kuchitaurwa mashoko aya, nawe wawuphakathi kwawo amazwi la. newe wakanga uchitoverengerwa mukati mawo mashoko aya. Amen. Ake siwaphinde Ngatiwadzokorore siwabale la mazwi. tiaverenge aya mashoko. Uthi yena, Unotiye, thabathani nidle, lokhu kungumzimba wami. Hallelujah. amen. Glory to God. Wakati vodya, Oh. Thoda amashoko andaverenga. Thabathani nidle. torai mudye, Ya, ichi ndiwo muviri wangu. uyakuzwa lo? Amen. Thabathani lidle, Torai mudye, lokhu kungumzimba wami. ichi ndiwo muviri wangu. Akukaze kukhulunywe njalo. Hakuna kupotaura saizvozvo. Yayiqala khona phi? Yaitotanga ipapa panyaya iyi. Thabathani nidle. Torai mudye, Amen. amen. Babusisiwe abakholwa ilizwi likamlimi. Vakakomborerwa vanotenda shoko raMwari. Lalela amanye futhi. Toteerera mamwe futi. Phuzani nonke kuso, Inwai mose pauri, lokhu kuyigazi lami. ichi Amen. iropa rangu Lesivumelwano esitsha resungano itsva eliphalazelwa abaningi rakadururirwa vazhinji kube kuthethelela izono. kuti vakanganwirwe zivi. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Nasi isizathu sokuza kukaJesu. Ichi chikonzero chokuuya kwaJesu. Hallelujah. Amen. Ukuba kuphalazwe igazi lakhe Kuti ropa rake rideuke, elesivumelwano esitsha resungano itsva liphalazelwa abaningi richiparadzirwa vazhinji kube kuthethelela izono. kuti vakanganwirwe zivi. Uyayizwa linkulumo le? Unoinzwa uyu mutauro? Hallelujah. Glory to God. Ngiyathokoza namhlanje ntambama Oh, ndinofara nhasi manheru ukudlulisa lamazwi endlebeni zakho sihlobo sami. kupfudza mashoko aya munzeve dzako. Uma ekhona ongakathetheleli izono, Kana aripo asati akanganwirwa zivi, uma ekhona ongakazalwa kana kutsha, aripo asati aberekwa kutsva, likhona igazi likaJesu riripo ropa raJesu eliphalazelwa abaningi rakaparadzirwa vazhinji kube kuthethelela izono. kuti vakanganwirwe zivi. Amen. Amen. Izono ziyathethelelwa madoda. Zivi zvinokanganwirwa varume.
izono ziyathethelelwa bomama, zvivi zvinokanganwirwa vanamai, izono ziyathethelelwa batsha zvivi zvinokanganwirwa vatsva negazi likaJesu weNazaretha. neropa rajesu wenazareta. Hallelujah. Glory to God. Namhla ntambama khonapha Nasi manheru panapa likhona igazi lesivumelwano esitsha. riripo ziropa resungano itsva. Glory to God. Amen. Lingahlanza khathesi izono zakho. Nasi ringatoshambidze zvivi zvako. Amen. Amen. Lona Iro liphalazelwa abaningi. rakadeurirwa vazhinji. Glory to God. Amen. Leli gazi Iri ropa liyamangalisa, rinoshamisa, aliphelele emhlabathini. haripereri muvhu, Haya, kwete leli iri aligwami, harigwambi, leli iri alihlalwa impukane. harigarwe nenhunzi. Leli Iri. Glory to God. leli gazi leli. Iri ropa iri. Hallelujah. Amen. Ngene mfana kaThixo Nderegwayana ramwari esusa izono zezwe. rinobvisa zvivi zvenyika. Namhla ntambama Nasi manheru lingayihlanza inhliziyo yakho namhla ntambama. ringanatsa moyo wako. Nasi manheru Liphalazelwe abaningi. rakadururirwa vazhinji, Elisusa into rinobvisa chinhu enhlizweni yomuntu, mumoyo momunhu, emoyeni womuntu, pamweya womunhu. into leyo elahlisa umuntu ngomlimo. Ichocho chinhu chinorasisa munhu namwari. Kodwa igazi leli Asi ropa iri lichithe ubutha rinoparadza ruvengo phakathi komuntu loThixo. pakati pomunhu namwari. Lalela sihlobo, Terera hama, lokhu izvi kuyamangalisa. zvinoshamisa izvi. Leli Iri livangeli lombuso kaThixo. ivhangeri roushe hwamwari. Anginamahloni ngevangeli, Handina nyadzi nevhangeri ingamandla kaThixo rokuti simba ramwari okusindisa bonke abakholwayo. rokuponesa vose vanotenda. Glory to God. Amen. Amen. Izizwe zingasindiswa namhla Marudzi angaponeswa nhasi ngegazi likaJesu. neropa rajesu. Liphalazelwe abaningi Rakadururirwa vazhinji kube kuthethelela izo. kuti vakanganwirwe zvivi. Oh, what a statement O mutauro wakadiwi. that cuts through the ages. Iwoyo unobva wangogura mazera ose. Izizukulwane nezizukulwane Unopinda pamazera namazera, chizukuru ziyazuza kulinkulumo le. vanowana pamutauro uyu. Glory to God. Amen. Namhla ntambama Nasi manheru ithuba ngelakho. ukana ndewako. Nawe. Glory to God. Nawe Newe zihlanzwe zithethelele izono zakho. unatswe zvivi zvako zviregererwe. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hlala khonapho ntombi, khonapho kule situlo khonapho. Mfundisi Nyathi, hlalisa umama lo lapha eceleni. Glory to God. Inkosi ikubusise nkazana. Amen. Sondela ngapha ncube ahlale khonapho. Yes, Lord. Asikaqedi inkonzo sisesenebanga sibili. Yeah. Sidla iphasika la. Amen. Tiri kudya paseka tisatapedza Sidla shuviro. iphasika la. Panapa tiri kudya paseka. Siyayidla Tinoidya namangqina a. namazondo ayo Nekhanda la. nomusoro wayo. Yosiwe ngomlilo. Hallelujah. Yakagochwa pamoto. Igama lenkosi malibongwe. Amen. Nansi intethelelo madoda. Hey kanganwiro varume. Nansi intethelelo bakithi. Hey kanganwiro vekwedu. Nantu xolo. Okukuregererwa. Glory to God. Amen. Nantu xolo madoda. Okukuregererwa varume. Amen. Glory to God. Nanko kuchitha umduli ohlukanisayo. Echi chinoparadza mudhuri unoparadzanisa. Ohlukanisa umlimo nomuntu. Unoparadzanisa munhu namwari. Igazi likaJesu weNazaretha. Iropa rajesu wenazareta. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Oh, namhla umsebenzi lo Nasi basa iri. ungathatha indawo enhlizweni yomunye lapha kaThixo. Ungatora nzvimbo mumoyo womumwe panapa.
Amen. Glory to God. Yes, yes, Amen. yes, yes. Yes. Kakho umhlobo njengoJesu. Hakuna shamari yakafanana na Kakho Jesu. umhlobo njengoJesu. Hakuna shamari yakafanana na Jesu. Ungakholwa khathesi. Ukamutenda Yesu. Ungalikholwa lona leli. Ukamutenda Yesu. Hlala phansi ntombi, hlala phansi. Darapasi amai. Ayikapheli inkonzo ntombi. Shumira esathi yapera. Inkosi mayikubusise. Shenga kuropa phansi. Ungalikholwa uJesu. Ukamutenda Jesu. Uyalunga khathesi khona la. Inonaka Yesu inoso. Madoda. Idzwa ivarume. Kuphela macala. Mosha dzinopera. Kuphela izono bakithi. Kunopera zvivi varume. Kuphela macala. Kunopera mosha. Indlela yesikhokho Nzira yegena. iyavalwa so. Inovarwa so. Wena Iwe. uye kuphileni Uinde okuphakathi. kuphenyu usingaperi. Amen. Igazi likaJesu. Ropa ra Jesu. Lamadimoni Namadimoni ayalesaba anotya. khathesi. Yesu inoso. Noma unomoya omubi Kunyange unemoya wakaipa. lalela Therelela. igazi likaJesu Ropa ra Jesu. liyesatshwa yimoya emibi. Rinotyiwa nemoya yakaipa. Engxenye uyakutshela umoya omubi ukuthi sukuma uye phandle. Yesu inomoya wakaipa anogona kukudza kuti buda uende panze. Ungasukumi, ungasukumi, Uzasimuka. ungabaleki. Uzatiza. Umoya omubi uyatsha khathesi. Moya wakaipa unotswa Yesu ino. Lilamandla igazi likaJesu. Inesimba ropa ra Jesu. Glory to God. Amen. Amen. Leli gazi Iri ropa. ngelentethelelo Tere madoda. kanganwiro varume. Leli gazi Iri ropa. lingenisa umuntu ezulwini. Rinopinza munhu kudenga. Leli gazi Iri ropa. lisusa umuntu eGibhite kaSathane. Rinobvisa munhu kuIgibhita raSatani. Amagede ensimbi Magedhe esimbi ayavuleka ngegazi likaJesu. anozaruka neropa raJesu. Hallelujah. Glory to God. Amagede asima Magedhe asima ayavuleka ngegazi likaJesu. anovhurika neropa raJesu. Amagede eTB Magedhe eTB ayakuyekela ngegazi likaJesu. anokurekeza nezita raJesu. Kholwa igazi lendodana kaThixo. Tenda ropa regwana Leli ramani. gazi leli Iri ropa iri. akume mbijana baba, mana mbijana Mira mbijana baba. asikaqalisa ukuchumayela. Hatisati tapedza Buyela kuparidza. dlodlo, buyela. Hatisati. Hlala laphana baba, hlala esitulweni. Garai pacheya baba. Ngiyakubongela enkosini, inkosi kunikile khona okufuna. Tendera kuna Hashem. Ishakupeza muno. Okholwayo igazi leli Anotenda ropa iri. insimbi Simbi ezikubophela ohlupheni dzakakusungirira pamatambudziko dzinorekedza. lilamandla igazi likaJesu. Rine simba ropa raJesu. Noma lokho wazalwayo Kubva wakaberekwa. wazalelwe bubini Wakaberekerwa muzviri. nasekoneni wakhulela khona, Ukakurira mazviri. kodwa ungakholwa kuJesu Asi ukatenda kuna Jesu. uyazalwa kutsha namhlanje. Unoberekwa kutsva nhasi uno. Khathesi khona, Yesu ino panapa. khathesi khona la Majesu panapa. lilamandla igazi likaJesu. Rine simba ropa raJesu. Leli liyamangalisa, Iri rinoshamisa. lidlulela amachwane, Rinopfuura remakondobwe. lidlulela amathole, Rinopfuura remhuru. lidlulela amazinyane. Rinopfuura rembudzana. Leli Iri alisilo lenyamazana, harisi remhuka. ngelikaJesu weNazaretha. Ndera Jesu weNazareta. Amen. Glory to God. Glory to God. Amen. Bantu bakithi, Vanhu vekwedu ake senze nje ngatimboita izvi. sonke lapha Tose panapa. asikholweni igama likaJesu weNazaretha. Ngatitendei zita raJesu. Wonke umuntu olapha Wese munhu ari panapa. ake sihlanganise inhliziyo, Ngatiposanganisa imoyo. sikholwe bazalwane, sikholwe. Titende vadikani. Titende. Iphasika liyasebenza phakathi kwethu la. Paseka richashanda pakati pedu. Amen. uJesu ukhona, Jesu. ukhona. Jesu uripo. Leli ligazi lesivumelwano esitsha Iri ropa resungano itsva. eliphalazelwe abaningi Rakadeurirwa vazhinji. kube kuthethelelwa kwezulu. Kuti vakanganwirwe zvivi. Indoda engakathethelelwa Murume asati akanganwirwa. iphuzile kakhulu. Anonoka sterek. Ungemva kwesikhathi, Uri my shure dear kwenguva. brother.
selachithwa rakatodeuka selaphalazwa rakatodeuka ropa igama lenkosi malibongwe zita rasheni sowenziwa umsebenzi basa rakatoitwa kholwa kuJesu ntamba tenda kuna Jesu. umuntu uyakholwa ngenhliziyo munhu anotenda nomoyo kube yikulunga ngoba kururama avume ngomlomo wakhe unovhuma nomuromo kube yikusindiswa woponeswa. amen Amen. haleluya Glory to God. igazi lephaseka ropa repaseka eGibhite kuigipita lakhupha abantwana bakwaIsrayeli rakaburitsa vana vekwaisraeri namhla ethempelini nasi muno mutemberi endlini le muimba ino eyakhela igama likaJehova yakavakirwa izita lizakhulula raJehova abantu abagcwele lapha lichasunungura vanhu vazere lizabakhulula igazi likaJesu lichasunungura ropa rajesu. Hallelujah. glory to God Amen. amen Yes. haleluya Glory to God. haleluya Amen. uJesu phakathi kwethu madoda jesu ari pakati pedu varume umnikazi wegazi lapha muridzi weropa ari pano othethelelayo ukhona la anokanganwira aripo panapa oqeda izono ukhona anopedza zvivi aripo panapa oqeda amacala ulapha anopedza mhosva ari pano imvana kaThixo esusa izono zezwe gwana ikhona ramwari phakathi rinobvisa kwethu. zvivi zvenyika riri pano. Nkosi mayilibusise Shenga kuropafadzei. verse 29 ngithi kini angisayi kuphuza isithelo sevini kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisitsha embusweni kaBaba. Asi ndinoti kwamuri, handichazotongonwizve chibereko chomuzambiringa kusvikira zuva iro randichazonwa naro nemi, zuva zvava zvitsva muushe bwababa vangu. Verse 30 sebevumile igama baphuma baya entabeni yemihlwathi. Zvino vakati vaimba rwiyo, vakabuda vakaenda kugomo reMiorivhi. Eish, Glory to God. abafundi laba babusisiwe Vadzidzi ava vakaropafadzwa. bezwile izwi likaJesu vakanzwa inzwi rajesu ehlabela. Glory to God. Amen. Lord. bezwile izwi lemfana kaThixo vakanzwa inzwi regwayana ramwari ehlabela. achimba. Ngiyakholwa mina ndinotenda ini ukuthi njengoba nguye wayekhokhela inkonzo kuti sezvo ndiye akanga achitungamirira shumiro angaba nguye waqalisayo. anova ndiye akatanga. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Yes. leliyani ilizwi leliyani elathulisa isiphepho lesiyani iro riya inzwi riya rakanyaradza dutu mututu iya lahlabela. Haleluya. rakaimba. Glory to God. ilizwi lathi lona Lazaro phuma inzwi iro riya rakati razaro buda lapha ntambama apa manheru lahlabela. rakaimba. Glory to Jesus. Haleluya. Amen. Oh, Oh, ivangeli leli liyamangalisa. vhangeri iri rinoshamisa. Oh yeah, Yes. wahlabela uJesu. Kwakaimba Jesu. Kulamazwi engoma Kuno rwiyo, pane mashoko erwiyo esayifundiswa ngubaba usengwayo lapha evangelini. atakadzidziswa navabasengwayo muno muvhangeri. Sayihlabela abahlabeleli be-gospel team. Tikaimba vaimbi vegospel team. Amazwi ayo Mashoko ayo ungathi yinkosi ekhulumayo. anoita sokuti ndiye ishe anotaura. Yebo, Hongu bayatsho vanoreva ngembali yezinto zase-Israyeli nenhoroondo yekwaisraeri ukuthi amazwi la kuti mashoko iwaya akhona kuzihlabelelo. kuti ariko kuna mapisaremu. Kodwa ke Asi ike lasihlabelela isiwaziyo regai tiimba atinoziva, ngiza kuhlabelela wona. ndichakuimbira iwo. Ngiyakholwa abangani bami bazangincedisa. Ndinogutsikana kuti vashamwari dzangu dzichandibatsira. Ngokuhlabela kangitsho ukuthi buyani esiguqweni. Hayi. Nokuimba handisi kureva kuti uyai kuchipfugama. Ake lizwe lokho. Imbonzwa izvi. Ngangena gufeni kuhle ngawe nanzo
sebunyameni hubo boswiso lobo alalela amazwi Gathugwa ngeyiswa ngenziwa mubi nje Golgotha Geta halala kona wenziwa ngenxa yakhona sunge suthini ngakhona wenziwa ngenxa yakhona suthini ngakhona ungani yingoma eyahlatshelwayo zvinoita sokuti ndiyo nziyo yaiimbwa. kwakusebusuku Akanga huri usiku kwezwakala iphimbo achinzwika liphuma endlini yaphezulu manzwi achibva kuimba yekumusoro, uJesu Kristu ehlabeni Jesu Kristu achiimba. Glory to God. Yes, Lord. Amen. silikhumbuza iphasika Tinokurangaridza iPaseka. Hallelujah. Glory to God. sebeqedile ukuhlabela Vapedza kuimba baphuma bahamba vakabuda vakaenda baye entabeni yemhlwathi vakaenda kugomo reMiorivhi. khona uJesu verse 31 wathi kubo nina nonke niyakucunuka ngami ngalobu busuku lokhu kulotshiwe ukuthi ngiyakuchaya umalusi izimvu zomhlambi ziyakuhlakazeka Zvino Jesu wakati kwavari, imi mose muchagumburwa kwandiri usiku bwuno, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ndicharova mufudzi namakwai boka achaparadzwa. kepha ngasemva kokuvuka kwami ngiyakuhamba ngaphambili kwenu ngiya eGalile Asi kana ndichinge ndamutswa ndichakutungamirirai Galileya. uPetro wathi kuye nokuba bonke becunuka ngawe angikucunuka mina naphakade Zvino Petro wakapindura akati kwaari, kana vose vangagumburwa kwamuri, ini handingatongogumburwi. uJesu wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe Yes, ngalobu busuku lingakakhali iqhude bongiphika kathathu Jesu akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kuti usiku bwuno jongwe risati rarira uchandiramba katatu. uPetro wathi kuye nokuba ngifa nawe angikukuphika batsho njalo abafundi bonke Petro akati kwaari,
kunyange ndikafanira hangu kunyange ndingafanira kufa nemi handingatongokurambii imi vadzidzi vose vakadaro. Nansi isifiso somfundi uPetro Yechi chishuwo chomudzidzi Petro sokuba ngaphiki inkosi. sokusada kuramba Ishe. Ngiyakholwa mzalwane. Ndinotenda mdikani Na unamazwi owatsho la. kuti newe namashoko ewaigona kuva namashoko okutaura. Unamazwi owawatshoyo la. I believe that your tears were running down as you said those words. Ndinotenda kuti misodzi yako yaiyerera uchitaura mashoko It iwayo. is good to have such a desire. Zvakanaka kuva nechishuwo chakadaro. Amen. Amen. Kuhle ukuba nalesi sifiso. Zvakanaka kuva nechishuwo chakadaro. Uzwile mkhonzi. Wazvinzwa here wemushumiri? Khonza unezifiso brother. Shumira une zvishuwo mudikani. Waba le target. Iva netargeting. Waba nomgomo. Iva nechinangwa. Uthi mina Uti ini angisuki lapha evangeli. andibve pano pavhangeri. Yes. Amanye amadoda esaba ukwenza lokho. Vamwe varume vanotya kutaura izvozvo. Abanye abatsha bayesaba ukukhuluma. Vamwe vatsva vanotya kutaura izvozvo. Ngoba uyazazi Nokuti anozviziva ukuthi ukhangele emhlabeni akhangele ngapha futhi. kuti anotarisa munyika otarisa kunoku futi. But tonight Asi manheru ano ungaba nomthandazo onjalo. ungava nomunamato wakadaro. Uthi Nkosi Uti Ishe ngisize baba. ndibatsirei baba. Nokuba abanye bekudela Kunyange vamwe vakakurambai mina asi ini ngobambelela ekuphileni okuphakade. ndichabatirira kuupenyu husingaperi. Yebo uJesu wamtshela Hongu Jesu akamuudza ukuba kuti uzangiphika Petro, kuti uchandiramba Petro. uzangiphika 3 times. Uchandiramba katatu Iqhude lingakakhanyi. jongwe risati rarira. Lenkulumo Uyu mutauro uyu nalokhu kutsho nokutaura uku nxa ekukhulunywa so kana kuchitaurwa so akuzwisiseki. hazvinzwisisiki. Sengathi uJesu uhlolozela ukuthi uPetro amphike. Zoita sokuti Jesu waishuridzira kuti Petro amurambe. Kanti cha Kati kwete usiza kuzwisisa ngemibhalo. tichazvinzwisisa nemagwaro. Kwakungamelanga kufa abantu ababili befela abantu. Zvaive zvisina kufanira kuti kufe vazhinji vachifira kufe vanhu vakawanda vachifira vanhu. Kwakungamelanga kufa ababili befela abantu. Kwakanga kusina kufanira kuti kufe vaviri vachifira vanhu. Kwakumele kufa oyedwa. Kwaifanira kufa 1. Ubani lo muntu? Ndiani munhu iye? nguJesu weNazaretha. NdiJesu weNazareta. uPetro Petro lesifungo sakhe nemhiko yake uright. wakanga ari right. Ye uphelele akwenzayo Perera kwaakanga akaita kodwa intando kaMlimu asi kuda kwaMwari necebo likaMlimu nezano raMwari aliphuthiswa umuntu. aripotseswe nomunhu. Yena lesifiso sakhe Iye nechishuwo chake uThixo wamgcina ngakho. Mwari akamuchengeta nazo. Usakubona phambili ngombhalo. Chamuona mberi nemagwaro. Wayengawumani. Akanga asingahumani. Wayephelele impela khona. Akanga akatoperera ipapapo. Mana kutshela ukuthi wayephelele njengangaphi. Mira ndikudzotanga aperera sei. Wayephelele njengaleliyani ilanga Akanga akaperera sezuva reri. kulesiphepho lapha nelwandle. Pane dutu papa ya mugomba. Wayeserious uPetro. Akanga ari serious. uJesu ebonakala phakathi kwamagagasi. Jesu achionekwa mukati memafungu. Ebonakala phakathi kwesiphepho. Achionekwa mukati medutu. Bemesaba besithi lithonga. Vanhu vachimutya vachiti haiwa idzangara dzimwi. uJesu wathi Jesu akati ningesabi akati musatya yimina. ndini. Ngoba sebeshala uvalo. Vanhu vakarohwa nehana. uPetro Petro wasesenza into efana layo nale. akaita chinhu chakafanana nechichi. Wathi Nkosi Akati Ishe nxa kunguwe kana uri iwe ngivumela ngihambe khona lapha. nditendere ndifambe pamusoro pemvura. Lalela brother. Terera mudikani. Wayengadlali khona. Aivasingatambi Waye bopa. serious. Akanga ari serious. Njengakhathesi Saipapa Yesu. ekhuluma lamazwi Achitara mashoko aya. userious. Akanga ari serious. uJesu uthe sithi woza. Jesu akati achiti huya. Oh. Nango Petro hoyo. Chopo. wehle emkhunjini Akaburuka wahamba muwangu. phezu kwamanzi uPetro Akafamba pamusoro pemvura. ngoba waye serious. Nokuti wakanga ari serious. Lakhathesi khona Na iye zvino pana. esithi Nkosi Achiti Ishe. mina ngiyafa nawe. Ndinofa nemi. Userious. Ari serious.
kodwa kasilocebo likamlimi asa ri silo zano ra Mwari. kodwa umlimi wamgcina Mwari akamchengeta nobusiriyasi bakhe nobuserious wakhe, kaphumanga hana kubuda. uthixo wamgcina ngendlela yakhe engcwele Mwari akamchengetedza nenzira yake tsvene. .36 khona uJesu wafika nabendaweni ethiwa iGetsemane wathi kubafundi bakhe hlalani lapha ngize ngiye ukukhuleka laphaya. Zvino Jesu akasvika navo panzvimbo inonzi Getsemani, akati kuvadzidzi vake, akati kuvadzidzi, garai pano, ini ndichaenda kundonyengetera uko. Wathabatha uPetro namadoda namabili kaZebhedi waqala ukudabuka nokuba nomunyu. Akatora Petro navanakomana vaZebhedhi vaviri, akatanga kuva neshungu, akadumbirwa. Khona wathi kubo umphefumulo wami udabukile kakhulu kuze kube sekufeni. Hlalani lapha nilinde nami. Akati kwavari, mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa, garai pano murinde neni. Waqhubeka ingcozana Akapfuurira wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, kepha kungabi ngokuthanda kwami kube ngokwakho. akapfuurira mberi zvishomanene, akawira pasi nechiso chake, akanyengetera achiti, Baba vangu, kana zvichibvira mukombe uyu ngaupfuure kwandiri, kunyange zvakadaro kurege kuva kuda kwangu asi kuda kwenyu. Weza kubafundi wabafumana belele wathi kuPetro, yini ningelinde nami ihora libe linye na? Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma kodwa inyama ibuthakathaka. Akaenda kuvadzidzi akavawana vavata, akati kuna Petro, makanga musingagoni seiko kurinda neni nguva imwe chete? Rindai munyengetere kuti murege kupinda pakuidzwa. Mweya unoda hawo asi nyama haine simba. Wabuya wemuka ngokwesibili wakhuleka wathi, Baba, uma kungedlule kimi lesi sitsha ngingasiphuzi, akwenziwe intando yakho. Akaendazve rwechipiri akanyengetera achiti, Baba vangu, kana mukombe uyu usingagoni kupfuura, ndisingaunwi, kuda kwenyu ngakuitwe. Weza wabafumana belele futhi ngokuba amehlo abo ayenzima. Akaendazve akawana vavata nokuti meso avo akanga abatwa nehope. Wabachiya wemuka futhi wakhuleka ngokwesithathu echo wona lawo mazwi. Akavasiyazve akandonyengetera rwechitatu achitaurazve mashoko iwayo. Khona weza kubafundi bakhe wathi kubo, nisalele niphumula na? Bhekani isikhathi sisondele, indodana yomuntu inikelwe ezandleni zezoni. Zvino akaenda kuvadzidzi akati kwavari, chivatai henyu, muzorore, tarirai, nguva yasvika, mwanakomana womunhu oiswa mumavoko avatadzi. Sukani sihambe, nango nginikelayo esondele. Simukai tiende, tarirai wondiisa kwavari, wava pedyo. Esachumayela kwafika uJuda omunye kwaba 12 nabantu abaningi bephethe izinkemba nezinduku bevela kubapriest abakhulu namalunga abantu. Achataura, tarira Juda mumwe wavane 12 akasvika ana vanhu vazhinji akabata munondo netsvimbo vachibva kuvaprista vakuru navakuru vavanhu. Omnikelayo wayebanike isiboniso sokuthi lowo engiyakumanga uyena nimbambe. Zvino iye wakanga achimupandukira wakanga avapa chiratidzo ichi, uyo wandichasveta ndiye mumubate. Wafika masinyane kuJesu wathi, Rabbi, wamanga. Pakarepo akasvika kuna Jesu akati, kwaziwai Rabbi, akamusveta zvikuru. uJesu wathi kuye, sihlobo, uzeleni na?
khona beza babeka izandla phezu kukaJesu bambamba. Jesu akati kwaari, shamwari, ita zvawavinga. Ipapo vakauya vakaisa mavoko kuna Jesu vakamubata. Kwathi omunye kwababe noJesu welula isandla wakhipha inkemba wagalela inceku yompristi omkhulu wamnquma indlebe yayo. Zvino tarira, mumwe wavaiva naJesu akatambanudza ruoko rwake akavhomora munondo wake akatema muranda womuprista mukuru akagura nzeve yake. Khona uJesu wathi kuye, buyisela inkemba endaweni yayo. Bonke abaphatha inkemba bayakubulawa ngenkemba. Zvino Jesu akati kwaari, dzosera munondo muhara wawo, nokuti vose vanobata munondo vachafa nomunondo. Uthi ngingecele manje kuBaba anginikise ingilosi ezidlula ngobuningi amabandla 12 na? Unofunga here kuti handigoni kukumbira kuna baba vangu vakandipa iko zvino vatumwa vanopfuura mapoka mapoka makuru ane 12. Pho kungagcwaliseka kanjani incwadi yokuthi ngakwenziwa lokhu na? Magwaro angagoitika seiko anoti zvinofanira kuitwa kudaro? Ngaleso sikhathi uJesu wathi kubantu, niphumele izinkemba nezinduku ukungibamba ngokungathi ngingumphangi. Imihla nemihla bengihlezi nani ngifundise ethempelini aningibambanga. Nenguva iyo Jesu akati kuvanhu vazhinji, mabuda kunomunondo netsvimbo kuzondibata sendiri mugororo here? Ndaigara mutemberi mazuva ose ndichidzidzisa mukasandibata. Kepha lokho konke kwenziwa ukuba kugcwaliseke imibhalo yabaprofeti. Khona abafundi bonke bamshiya Verse 56. babaleka. Asi izvi zvose zvaitwa kuti magwaro avaprofita aitike, zvino vadzidzi vose vakamusiya vakatiza. Bambamba uJesu bamyisa kuKhayifasi umpristi omkhulu lapho aya okwakubuthene ababali namalunga. Avo vakanga vabata Jesu vakamuisa kuna Kayafasi muprista mukuru, apo pakanga pavungana vanyori navakuru. Nasi indaba emangalisayo. Hii nyaya inoshamisa. Amen. Amen. uJohane Johani ngelinye ilanga ngerimwe zuva ebhabhathiza eJordani achibhabhatidza muJorodhani, wabona uJesu edlula akaona Jesu achipfuura, embhabhathise izolo. iye amubhabhatisa nezuro. Wathi embona Akati achimuona wathi bheka akati, tarira, nanti undlu likaThixo gwayana raMwari elisusa izono zethu. rinobvisa zvivi zvenyika. uJesu Jesu yimvana kaThixo. igwayana raMwari. Amen. Amen. AbakwaIsrayeli VakwaIsraeri amadoda varume izakhamuzi vavaki vemisha ngelanga lesi14 nezuva rechi14 unyanga uAbhibhi nomwedzi wokutanga babamba imvana vakabata gwayana, babamba amatholelana vakabata mamhurudziya, babamba imbuzana vakabata mbudzi, amazinyane lawana vakabata mbudzana dziya, bawabamba. vakabata. Yebo Oh, eIsrayeli kwaIsraeli eGosheni laphana Gosheni kwakubanjwa izimvu kwaibatwa makwai, indlu ngendlu, imba neimba. kodwa Asi namhla lapha nasi sibona imvana kaThixo tinoona gwayana raMwari engavele esibayeni sakozibani risingabvi mudangaraningi, kodwa evela esandleni sikaJehova. rinobva mumaoko aJehovha. Nansi imvana Heri kaThixo gwayana raMwari iyabanjwa, riri kubatwa, ayinacala, harina mhosva. yikho bembamba ngobuqili, Ndosaka vachimubata neumano, kayinacala, haana mhosva. yikho bengambambanga echumayela Ndosaka vasina kumubata achiparidza, bamlande ebusuku, vanomuvinga usiku, kanacala, haana mhosva. yikho bengafuni ukumbamba lapho kulabantu abaningi khona. Ndosaka vasingadi kumubata pane vanhu vazhinji. Igama lenkosi malibongwe.
tinobonga ezakwa-Israyeli ngokwaIsraeli imvana leziyana makwaya ayaya zazikhomba yonale engujesu vakanga weNazaretha. achinongedza iroyi gwayana riri Jesu. Amen. Amen. ezakwa-Israyeli VekwaIsraeli azivusanga abafileyo hadzina kumutsa vakafa, kodwa ujesu lo asi Jesu wavusa abafileyo. wakamutsa vakafa. igama lenkosi malibongwe. Siyabonga. Hallelujah. Glory to God. ezakwa-Israyeli VekwaIsraeli azizange zichumayele hadzina kuparidza, kodwa ujesu kristu asi Jesu wathi isikhathi kati siphelele nguva yazadziswa, umbuso kathixo usondele usha hwekudenga hwatsonera pedyo. pendukani nikholwe ivangeli. Tendeukai mutende ivhangeri. igama lenkosi malibongwe. Zita raShenga ritendwe. nansi imvana kathixo Heri gwayana raMwari sisenza umsebenzi rakuita basa lowana akhulume ngawo riya raakataura nezvaro 6 days ago mazuva matanhatu apfuura esithi yena achitiye isikhathi sami sifikile nguva yangu yaswedera pedyo, ngiyakudla iphasika endlini yakho. ndichadya paseka muimba yako. igama lenkosi malibongwe. Siyabonga. nansi isikhathi sakhe Heyi nguva yake ubatshela abafundi ari egetsemane kuvaudza vadzidzi pagetsemani uthi yena ari kutiye isikhathi sesifikile nguva yasvika, isikhathi sesisondele nguva yaswedera. ngesani Nguva yeyi yosokuba abanjwe yokuti abatwe, noma engelacala kunyange asina mhosva kodwa uyabanjwa asi unobatwa, kayizanga lutho haana kuitwa kodwa chinhu uyabanjwa asi unobatwa ngecebo lamanga. namano enhema. uthi umbhalo Rugwaro runoti encwadini kaJohane kurugwaro raJohani bathi befika vakati vachisvika ngoba ujesu njalo nokuti Jesu akada engabonakala ukuthi nguphi phakathi asinaone kuti kwabafundi ndiupi pakati pevadzidzi. uyeyiswa yena Iye unozvidzwa ake kathandwa muntu haana kudiwa nevanhu, noma umbhekile kunyange wakamutarisa kalabuhle haana ukuthi ukunaka kuti umthande. umude. kuthiwa lizwi likamlimu Kunonzi kudini shoko raMwari? uthiwa indoda yezinhlupheko Zvanzi murume wamatambudziko elujwayele akanga uhlupho. ajwaira dambudziko. Amen. Amen. nxa izinto zisibambi Kana egetsemane zvichidaiso Glory to God. Getsemani, nxa izinto sezizimbi egetsemane kana zvinhu zvashata paGetsemani, abafundi sebeqhaqhazela vadzidzi vakudedera abasakwazi okokwenza. havachazivi zvokuita. Petru khipha Petro inkemba unobvisa munondo ugalela indlebe ari kutema nzeve sokukubi zvaipa. nangu ujesu uyabanjwa Uyu Jesu wabatwa kunuka into embi lapha kwakunhuwa chakaipa apa. umbhalo uthi Rugwaro runoti bafika vakasvika bathi vakati, ujesu wasebabuza Jesu akavabvunza wathi lifuna bani akati munodani? basebephendula Vakachipindura bathi vakati ujesu weNazaretha. Jesu weNazareti. bathe besithi ujesu Vangoti vachiti Jesu, izwi likamlimu lithi shoko raMwari rinoti bahlehlele emva bawa. vakadududza vakawa manhede. namhla Nhasi namhla nhasi namhla nhasi ungaliqamba igama likajesu ukaritaura zita raJesu, uhlupho lwakho luyahlehlela emuva luwe. dambudziko rako rinodududza riwe. Glory to God. igama likajesu Zita raJesu, the name of jesus Jesus. Zita raJesu. silikhulumile Taritaura sokwenziwe so zvatoitwa so. Glory to God. awa amadoda ngeziphundu Varume vakawa nemanhede, lemkhonto yabo vakawa nemapfumo avo, babhewuka bakhangela phezulu. vakadeduka vakatarisa mudenga. ujesu wenza umusa Jesu akaita nyasha navo. wathi ubaba usibanda Baba Swande vakati wayengabayekela belele njalo aigona kuvaregedza vakarara vakadaro, babeyabolela khona vaizongoorera ipapo, kodwa asi kalandanga kubulala umuntu jesu haana kuuya kuzouraya munhu Jesu, ulande ukuthi izoni asi zisindiswe wakauya kuti vatadzi vaponeswe. uyabanika amandla futhi ukuba bavuke. Anovapa simba zvakare rokuti vamuke. ngithe lifuna bani Ndikati ndati munoda ani? bathi baphendula bathi Vakapindura vakati sifuna ujesu. vakati tinoda Jesu. besitsho njalo Vachitaura izvozvo bauya bawa phansi futhi. vakawa futi zvakare nemanhede. uyabona okwenzekayo nxa uqamba igama likajesu. Unoona zvinoitika kana uchidaidza zita raJesu. uyabona okwenzekayo Unoona zvinoitika
mzalwane mndikani ungalithuli leli gama leli usarinyarara zita iri likhulume busuku ritaure usiku likhulume emini ritaure maskati likhulume ulele ritaure wakavata likhulume usembhedeni wokugula ritaure uri pamubhedha wokurwara likhulume usengozini ritaure uri panjodzi ungalibiza kuphela ukaridana chete something happens my chimwe brother chinhu chinoitika. Glory to God. Amen. igama likaJesu Zita weNazaretha raJesu weNazaretha. amen Amen. khumbulani ukuthi umnyaka uqalisa Rangarirai kuti gore richitangisa satshelwa lapha ngumoya ongcwele la takaudzwa pano nomweya mutsvene kwathiwa konke sikwenzayo zvikanzi zvose zvatinoita sikwenze ngegama likaJesu tizviite nezita raJesu. sokulungile Zvanaka. lalela ndoda Teerera murume. ungadingi ukuzwa kushithi zhirr Usatsvaka kuti unzwe zvichiti ungalibiza kuphela ukangoridaidza chete. vele ngephasika Nepaseka izinto kudai. zi-automatic Nepaseka zvinhu zvinozviitikira automatic. sokwenzekile ati ukufuna so Zvatoitika zvawanga uchida so. ngephasika Nepasika izinto zenzeka zodwa zvinhu zvinozviitikira. kholwa kuJesu weNazaretha Tenda kuna Jesu. Glory to Amen. God. Amen. kholwa Zvaitika. kholwa Tenda. biza igama likaJesu Daidza zita raJesu. ungalibiza Ukaridaidza something happens chimwe chinhu chinoitika. khonokho libizela khona Chaunenge waridaidzira kuyenzeka zvinoitika. igama lenkosi malibonge Zita raShenga ritende. waze watsho Akataura akati. wathi hayi Peter bisela inkemba Akati haiwa Peter dzorera munondo muhara waro. mina nginawo amandla Ndinaro simba ini. wena Iwe. uJesu Jesu unamandla wonke une simba rose. wathi bengizathatha ingilosi zikababa Akati ndaigona kukumbira ngirozi dzavazhinji zhinji kuna baba. 10,000 angels 10,000 vatumwa ziwuchitha umhlaba vaparadze nyika. 10,000 angels 10,000 angels zichitha umhlaba paradze nyika. kodwa hayi prethu Asana. kungagcwaliseka njani okwakhulunywayo msalwane Zvingadzadzikiswa zvakataurwa. yekela kwenzeke lokho Akati rega izvi zviitike. I can almost see Akati ndinogona ndirikuona I can almost see Petro ndinoona Petro taking back his sword, putting it into his sheath. achitora munondo wake achiudzorera muhara wavo. Kodwa Asi ephefuzela. achifemereka. Uyasazi isifungo sakhe. Unoona mhiko yake. Wayefuna ukusifeza khona. Aida kutoiratidza ipapapo. Ngimbone bisela inkemba. Achidzorera ndirikuona achidzorera munondo. Ephefuzela. Achifemereka. Petro. Kodwa uJesu wathi, Jesu akati. mana mzalwane, Akati mira mdikani. kumele kugcwaliseke imbhalo lapha. Murugwaro rofanirwa kuzadzikiswa. Uyabona sihlobo, Unoona hama. ukhona wena embhalweni wena. Urimo iwe mumugwaro. Ukhona embhalweni wena. Urimo iwe murugwaro. Usindiso lwakho lona Ruponeso rwako lwachunyayelwa. rwakaparidwa. Izwe lingakabikho Nyika isati yavapo. waluhlela uThixo Mwari akakuronga. wagcwalisa abaprofeti ngomoya wakhe Akazadza vaprofita nomweya wake. baluchumayela Wokuparidza. baluveza Vakaruburitsa pachena. baze babuza Kusvikira vabvunza. bathi lunini kanti Vakati ndiriniko. ngoba umbhalo uyasitshela Nokuti rugwaro runotiudza. ukuthi ngalokhu kusindiswa Kuti lo nokuroponeswa urwu. babuzisisa abaprofeti Vaprofita vakabvunzisisa ukuthi pamusoro isikhathi papo. lesi esisibonayo ngomoya Kuti izvi zvatinoona nomweya waMwari. esokuthi abantu bachizono Kuti vanhu vasiye zvivi. ngesanini kanti Ndezvariniko. umoya kamlimi Mweya waMwari. wabatshela ukuthi babekhonza thina Ukavaudza kuti unongedza kwatiri. uyabona inhlanhla yakho Unoona mhanza yacho. namhla so Nasuno so. usindiso ngolwakho Ruponeso ndorwako. inkosi mayilibusise Ishe ngakuropafadza. siqhubeke ngombhalo Tipfuurire mberi norugwaro. haleluya Glory to God. 58 uPetro wamlandele kude
waze wafika esigodlweni sompristi omkhulu wangena phakathi. Khumbula ukuthi lesifungo wahlala nezinceku ukubona ukuba kophethwa ngani. asi petro wakamutevera ari kure kusvikira paruvazhe romuprista mukuru akapinda mukati akagara navatariri kuzovona kupera kwazvo. Abapristi abakhulu namalunga nomphakathi wonke bafuna ubufakazi bamanga ngoJesu ukuba bambulale. Vaprista vakuru navakorokota ose vakatsvaka chapupu chenhema kuti vapomere Jesu vamuuraye. Kepha ababufumananga nokuba kwafika ofakazi bamanga abaningi ababufumananga lutho. Ngasemva kwafika ofakazi bamanga amabili bathi lo wathi ngingachitha ithempeli likaThixo ngibuye ngilakhe ngezinsuku ezintathu. Asi haana kuwana kunyange zvapupu zvizhinji zvenhema vakauya pashure zviviri zvakasvika zvikati, munhu uyu wakati ndinogona kuputsa temberi yaMwari ndikaivakazve namazuva matatu. Wesuku umpristi omkhulu wathi kuye awuphenduli lutho na? Laba baqinisani ngawe na? Zvino muprista mukuru akasimuka akati kwaari, haupinduri chinhu here? Chinyiko ichi chavanokupomedzera? Kodwa uJesu wathula. Asi Jesu akaramba anyerere. Umpristi omkhulu wathi kuye ngikufungisa uThixo khona ukuba usitshele uma unguKristu indodana kaThixo. Muprista mukuru akati kwaari, ndinokupikira naMwari mupenyu kuti utibudze kana uri Kristu mwanakomana waMwari. uJesu wathi kuye utshilo wena. Kepha ngithi kini seniyakubona indodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla iza ngamafu ezulu. Jesu akati kwaari, ndizvo zvawataura, asi ndinoti kwamuri, kubva zvino muchavona mwanakomana womunhu agere kurudyi rune simba achibuya namakore okudenga. Khona umpristi omkhulu waklebula izingubo zakhe wathi uthukile sisafunelana abanye ofakazi na? Bhekani senizwile ukuthuka kwakhe. Nithini na? Baphendula bathi ufanele ukufa. Ipapo muprista mukuru akabvarura nguvo dzake akati, munhu wamhura Mwari, tichatsvakireiko zvapupu? Tarirai manzwa zvino kumhura kwake. Munoti kudiniko? Vakapindura vakati, unofanira kufa. uJesu Kristu Jesu Kristu bayamthonisisa varimutongesa kodwa uthule. asakanyarara. Wathula Akanyarara njengemvu segwayana phambi kwabagundi bayo. pamberi pevavevuri vanhu. Akaphendulanga. Haana kupindura. Kodwa amaKristu Asi maKristu asikupopota abantu. hakusi kupopota iko. Angaqanjelwa amanga. Akangoreverwa nhema. Khuluma suke lapha zayingena eGilandi khona le. Anotaura kubva pano kusvikira anopinda muEngland chaimo. Tshela wonke umuntu osindisiwe lo ngasindiswa. Anofamba achiudza munhu wese akaponeswa neasina kuponeswa. Mzalwane ufuze bani? Oh, mudikani wakatodzani. Khangela inkosi yakho. Tarisa ishe wakwa. Umpristi waqaphuka kakhulu Oh, muprista akagumbuka kwazvo. lapho uJesu ethi utshilo wena. Apa Jesu ati wareve ndizvo zvawareva. Lapha mbuza khona ukuthi wena uyindodana kaThixo na? Paakamubvunza kuti ndiwe here mwanakomana waMwari. uJesu wathi Jesu akati, utshilo wena. akati ndizvo zvawareva. Ngamanye amazwi yikho Namamwe mashoko ndizvo. umpristi waqaphuka Muprista akatsamwa waze wenza into akaita chito ayengayizwisisi chaiva asinganzwisisi. kanti Nyambera hey, kwenzeka umhlolo pari kuitika shura. kwakuhlelwe nguThixo Zvakanga zvakarongwa naMwari ukuthi ingubo zompristi kazidatshulwa. kuti nguvo dzomuprista hadzibvarurwe. Leviticus chapter 21 Pana Levi 21 verse 10. verse 10. Yafunda masinya usuliphethe iBhayibheli lakho. Levi chapter 21 verse 10. Asambe sisephasikeni.
Ngasufumene wathi amen. Umpristi omkhulu kubafowabo owathelwa ngamafutha okugcoba ekhanda, omiselwe ukwambatha izivatho, kangambuli ikhanda lakhe, angaklebuli izivatho zakhe. Verse 10. Munhu uri muprista mukuru pakati pehama dzake, wakadirwa mafuta echizoro pamusoro wake, wakatsaurwa kuti afuke nguvo dzomuprista mukuru, ngaarege kusunungura vhudzi romusoro wake kana kubvarura nguvo dzake. Uyakuzwa lokho? Unozvinzwa here? Umpristi Mupristi akumelanga adabule ingubo zakhe. haafaniri kubvarura nguvo, Ziyazila mangitsho njalo. zvinoyera, Zingcweliselwe umsebenzi zvakatsaurirwa basa welathi. wepaatari. Kodwa ke Asika nangu umpristi hoyu mpristi sokume uJesu la, ave Jesu apa, sokume uJesu la. pamira Jesu apa. uJesu Jesu lithi izwi likamlimo shoko raMwari rinoti ngumpristi mupristi kuze kube phakade ngokuma kukaMelkizedeki. nokusingaperi nokumira kwaMelkizedeki. Jesu Kristu muprista Jesu Kristu mpristi kudzamarara kuva kusingaperi kuze kube phakati nomurayiro kana kuti mutemo wa Melkizedeki. ngomthetho kaMelkizedeki. Melkizedeki uJesu bupristi bakabunqamuki. ubuprista bwaJesu abugurwe akuperi. Yena uJesu Iye Jesu ungumpristi mupristi noma engazalwa endlini kaLevi, kunyanga asingabereki muimba yaLevi, endlini azalwa kuyo, muimba yaanozvarwa, endlini kaJese, muimba yaJese, endlini kaDavida, muimba yaDhavhidha akuchiwo lutho ngobupristi. hapataurwi nezvomuprista. Kodwa Asi ngendlu kaLevi neimba yaRevhi uThixo wathi abapristi baphuma khonapho. Mwari akati vaprista vanobuda muimba yaRevhi. Owesejutini Akanga ari paJuti besuka eGetsemane vachibva Getsemani besiza kuye vachiuya kwaari, ngumntakaLevi, mwana waRevhi, ngosendo lukaLevi, ndowedzidza raRevhi, ngumpristi mupristi ngokumisa kuka-Aroni. nokumisa kwaAroni. Kodwa Asi dukuduku pakarepo isikhathi sesiphelele, nguva yazadziswa, ezikaThixo sezigcwalisekile izikhathi. nguva dzaMwari Manibonga igama dzazadziswa. lenkosi. Umpristi Mupristi ophelele akaperera wesivumelwano esitsha. wesungano itsva. Hallelujah. Glory to God. Nangu sefikile. Hoyu wasvika. Amen. Glory to God. Amen. Glory to God. Amen. Glory to God. Amen. Sefikile. Asvika. Notice. Cherechedza. Notice. Cherechedza. Besuka la eGetsemane, Vachibva nayo Getsemani. the first port of call, Chinhu chokutanga. nzvimbo yokutanga pavakamira Yes. vakaenda kuna vapristi Vakaenda kuvaprista ukwenza kuti basuke endleleni abapristi. kuti vaprista vabve panzira. Umnikazi wearitari sefikile. Muridzi weatari wasvika. Amen. Glory to God. Abapristi ngokumisa kukaLevi sekuphelile, sokuphelile. Vaprista nokumisa kwaRevhi Sokuphelile. kwapera. Sokuphelile. Uprista hwapera. Yeah, hallelujah. Glory to God. Isikhathi siyatshintsha. Hallelujah. Nguva dzachinja. Isivumelwano esidala sisunduzelwe emuva. Chibvumirano Glory to chekare God. chasududzwa. Kungena isivumelwano esitsha. Kwakupinda sungano itsva. Nxa kutshintsha isivumelwano Kana kuchichinja sungano sokumele kutshintshe lo mpristi. kofanira kuchinja nompristi. Amen. Amen. Nxa kutshintsha isivumelwano Kana kuchichinja chisu sokutshintsha lo mpristi. kwakuchinja nompristi. Ngiyambonga uThixo Nomtenda Mwari necebo lokusindiswa. bezano rokuponeswa. Ngiyambonga uJehova Nomtenda Jehova lesivumelwano esitsha. nesungano itsva. Kusuka kudala
kuchibva kungena okukushaya kuchipinda zvitsva kusuka okungenamandla kuri kubva zvisina simba kungena okunamandla kuchipinda zvine simba. hallelujah Amen. oh what a moment Oh, mukana wakadini. uyazi man Unoziva man. umpristi ecaphuka Uprista achigumbuka kudai edabula ingubo zakhe achibvarura ngubo yake. kanti umsebenzi wawuphela khona Nyapera phana ari kutopedza basa rouprista. he was dismissed Akanga achitopedza basa rouprista. yaphela indaba yompristi Nyaya yeuprista yapera. yaphela madoda ntambama lapha yaphela Yakapera nyaya yeuprista manheru iwayo. sefikile umpristi omkhulu Asvika muprista mukuru ngujesu kristu wenazareth Jesu Kristu weNazareta. fikile ujesu Asvika Jesu. angafika izinto kumele zichede brother Akasvika zvinhu zvinofanira kuchinja zvisudurwe. kumele zisuke Zvinofanira kusuduruka. wafika engcwabeni likalazaro Akasvika paguva raRazaro. ilitshe lacheda brother Dombo rikamuvha. wafika engcwabeni likalazaro Akasvika paguva raRazaro. ukufa kwayekela Rufu rukamuregedza. wafika engcwabeni likalazaro Akasvika paguva raRazaro. ukubola kwacheda Kuvora kukasuduruka. izwani zihlobo Inzwai hama. ungamkholwa khathesi Ukamutenda iye zvino. izinto zenezi zikukhathaza ziyacheda lazo futhi Zvinotedza zvinosuduruka. oh what a glorious moment Oh, mukana unokosha zvakadini uyu. umpristi edabulisa ingubo Muprista achibvarura ngubo. kanti Nyambera. umbhalo ugcwalisekile Rugwaro ruri kuzadzikiswa. hallelujah Glory to God. sesikhuluma ke Takutaura zvino. nxa sesikhuluma Kana khathesi takutaura iye zvino. akusela mpristi wakolevi Hapachisina mupristi wekwaRevhi. abantu mabathi amen Vanhu ngavachiti amen. sokulo mpristi ujesu indodana kathi Muprista Jesu, mwanakomana waMwari. yena kabuyi legazi lembuzi Iye hauyi neropa rembudzi. kahlabi imvana Habayi makwai. kodwa ubuya legazi lakhe Anouya neropa rake. this is glorious Izvi zvinoshamisa. this is glorious Izvi zvinoshamisa. amen hallelujah Glory to God. amen Amen. uyabona ke Unoona? umpristi kasela office Muprista hachisina office. kasela msebenzi Haasisina basa. ujesu sefikile Jesu wasvika. sethetha indawo Atora nzvimbo. nguye umpristi Ndiye muprista. kuze kube phakade Nokusingaperi. ngokuma kukamelkizedeki Nokumira kwaMelkizedeki. igama lenkosi malibongwe Zita raShengaritendwe. haleluya ya Yes. umpristi wayecabanga ukuthi he is expressing his anger Muprista aifungidzira kuti iye ainyatsoonesa hasha dzake. kanti wamukela incwadi yedismissal Nyambera ari kutogamuchira tsamba yokusaina basa. ama-scrolls Mascrolls. avalwa ba Mascrolls akavharwa. ngoba Nokuti. olotshwe kumthetho Nokuti kwakanyorwa sefikile Wait. akanyorwa mumitemo Amen. nemumagwaro zvinyorwa zvaiverengwa masabata Amen. mumasinagoge Yes. asvika Asvika. mbune Glory to God. oh this is glorious Oh, zvinoshamisa. moya kamlimi usifikise endaweni ezikude Mweya madoda waMwari watisvitsa kwakurefu. haleluya Amen. silikhumbuza iphasika Tinokurangaridza iPaseka. amen Amen. phelile indaba yabapristi Nyaya yevaprista yapera. uzasale segqoke ezinye ingubo Uchasara wopfeka dzimwe nguvo with none effect dzisisina basa. basale bembiza mpristi Vachasara vachimudaidza muprista. umsebenzi angasela Basa hachisina. isigcobo sobupristi sesimile Chizoro choupristi chamira. ngoba Nokuti sefikile asvika ujesu kristu weNazareth. Jesu Kristu weNazareta. Oh what a night that was Oh, ranga riri manheru akadini. kugcwaliseka imbhalo bazalwane Kuchizadzikiswa magwaro vadikani. Yes. hallelujah Amen. hallelujah Glory to hallelujah. God.
yeyi Yes. angazi ukuthi mzalwane, well, this is my imagination, angazi ukuthi kambe abaprofethi ababeprofethe ngakho lokho ukuthi abavulelwanga ikhetheni ukuthi kaliboni into la ikhulumayo nansi. Iwe unofunga mbeno kuti kana tichicherechedza zvinhu unofunga iwe kana zvaiitika izvi vaprofita ava vakaprofita vachiparidza nezvazvo havana kuzarurirwa keteni kuti vaone here zvavaiprofita pamusoro pazvo. Asazi siza kuzwisisa sesifikile kuphileni okuphakade. Hatizivi tichazvinzwisisa kana tasvika kuupenyu husingaperi. Glory to God. Silikhumbuza iPhasika. Tinokurangaridzai Paseka. Sihlale phansi siqhubeke. Tigare pasi tipfuurire mberi. Verse 67. Verse 67. Khona bamfela amathe ebusweni, bamuwahlela, abanye bamukula. Zvino vakamufira mate pachiso, vakamurova netsiva, vamwe noruvoko. Bathi sitshele Kristu ngubani okuchayileyo. Vachiti, profita iwe Kristu kuti ndiani akurova. Wayengalandanga lokhu Jesu. Akanga asina kuvinga izvozvo Jesu. Yikho engakwenzanga. Ndosaka asina kuzviita. uPetro wahlala ngaphandle esigodlweni kwaze kweza kuyintombazana yathi nawe ubunoJesu waseGalile wena. Petro wakanga agere panze paruvazhe. Zvino mushandiri akabuya kwaari akati, newevo wakanga una Jesu weGarileya. Waphika phambi kwabo bonke wathi angikwazi okutshoyo. Asi iye wakaramba pamberi pavo vose akati, handizvizivi zvaunoreva. Seyephumele esangweni enye intombazana yambona yathi kwabakhona, lo wayenoJesu waseNazaretha. Zvino wakati abuda pasuo, mumwe mushandiri akamubona akati kuna vaivapo, uyu munhu wakanga naJesu weNazareta. Waphika futhi wafunga wathi angimazi lo muntu. Akarambazve akapika achiti, andimuzivi munhu uyu. Ngasemva kwesikhatshana beza abemiyo khona bathi kuPetro, nembala ungowakubo, ukukhuluma kwakho kuyakubonakalisa. Chava chinguva vakanga vamirepo vakabuya vachiti kuna Petro, zvirokwazvo newevo uri mumwe wavo, nokuti kutaura kwako kunokuzivisa. Khona waqala ukuthuka nokufunga wathi angimazi lo muntu. Iqhude lakhala masinyane. Zvino wakatanga kuthuka nokupika achiti handimuzivi munhu uyu, pakarepo jongwe rikarira. Petro wakhumbula ilizwi likaJesu abelitshilo kuye lokuthi lingakakhali iqhude wongiphika kathathu, waphumela ngaphandle wakhala nokukhala. Glory to God. Ipapo Petro akarangarira shoko rakanga rarebwa naJesu rokuti jongwe risati rarira uchandiramba katatu. Ipapo akabuda panze akandochema zvikuru. Manje nangu Petro lapha Zvino uyu Petro panapa ngesikhumbuzo nechirangaridzo simchiye khala. tinomusiya achichema. Sephikile inkosi Aramba ishe, uze wathuka asvikira pakunothuka wafunga. akapika. Kodwa amadoda abazalwane Asi varume hama wenza into enhle, akaita chinhu chakanaka, ebona ukuthi wonile, achiona kuti watadza, ebona ukuthi uphikile inkosi, achiona kuti waramba ishe, waphumela phandle akabuda kunze kwesuo, wangena emthandazweni akapinda pamunamato, wakhala akachema nokukhala. nokuchema kukuru. Kodwa abanye abantu Asi vamwe vanhu bangaphambanisa Vakaka- babamba ongabanjwayo, vakakanganisa vakabata zvisingabatwe, bazithulela vanozvinyararira, bahlale phezu kwesenzo sabo. agare pamusoro pechiito chake. Khangela ukuthi uhlukene njani lento elungileyo. Tarira kuti wakasiyana sei nechinhu chakanaka. Kambe awubambanga ulutho olubi? Hauna kubata chinhu chakaipa here? Lamhla ntambama Nasi manheru ungalingisa uPetro, ungatedzera ubuye uPetro, lapha uye kuno ukhale nokukhala. ucheme nokuchema. Izwani mahlabezulu, Inzwai vekwedu, silikhumbuza iPhasika bazalwane. tinokurangaridzai Paseka. uJesu khona khona la, Jesu aripo panapa, uzosebenza auya khathesi. kuzoshanda Yesu. Ungabiza igama lakhe, Ukadaidza zita rake, izinto ziyenzeka zvinhu kuwe. zvinoitika. Ukhona okholwayo? Aripo anotenda here? Nxa ukholwa Kana uchitenda kuyenzeka kokholwayo khathesi. zvinoitika kuno unotenda.
Hallelujah. Glory to God. Uyakholwa Unotenda ere. sukuma uhlabele nami. Sumuka uimbe neni. Kakuhlobo njengoJesu yena osikhathalela nja 114 yeke inhlanhla esina thina singabeka kuyintwa kodwa thina siyadinwa sikhulile singathazo kanti singabeka kuye uJesu nomthanda sihangwa xa ulingwa biza igama likaJesu sihloko sakho noma sekunzima uJesu khona singaphela amandla manje mawubike sibike umsindi nakho umhlobo onjengaye walingwa ngakho akona amandla yebo lisondele phambili sondela phambili umathina sondela ngapha yebo sidinguba senze njani sondela phambili mntanami sondela phambili sondelani phambili Imi mapfuga amasondera imbere. Izihlobo zisishiya yena humi sondela phambili sondela ngapha wena uya sithwalela thina sondela ngapha yebo izinsizi nemithwalo thina sesehlulekile sidinguba senze njani badlulisela nangu Jesu nyathi badlulisela Jesu kahlule noma inqaba ingakana izihlobo hallelujah dlula sisidlula hallelujah uyasithwalela yebo izinsizi nemithwalo nakho umhlobo hallelujah sikhathalela njani yeke inhlanhla esina singabeka kodwa thina siyadinwa singabeka kuye uJesu ngomthanda amen
Siyabonga Baba, siyabonga ukukhuluma kwakho Baba. Sibongile ngoJesu iphasika esamhlatshelwayo. Ngokubiza igama lakhe konke kuhambile, ngokukholwa egazini lakhe kuyathethelelwa izono. Lapha lazelwa abaningi kube kuthethelelwa izono. Namhla ntambama Baba, yelula ingalo yakho usebenze Jesu. Namba abazwileyo, namba abakholiweyo. Sebenza Baba ngomangaliso, philisa abagulayo. Uzale kutsha, ungcwelise, wembese ngamandla kamoya oyingcwele. Kwenziwe izimanga nezibonakaliso ngegama likaJesu kuze kube phakade. Amen.